mjesto dobre kupovine i uštede ostaje na istoj adresi i u 2023. Niže cijene za preko 1000 artikala svakoga dana očekuju potrošače širom Crne Gore, u svim Idea prodavnicama. Najšira ponuda kvalitetnog svježeg mesa, ali i uvijek svježe voće i povrće, samo su dio širokog asortimana koji će uz najpovoljnije cijene donijeti dobru uštedu kućnom budžetu. Provjeren kvalitet po još boljim cijenama nosi oznaku Naši brendovi, koji se mogu pronaći isključivo u Idea prodavnicama. Za najlojalnije potrošače, korisnike super kartice, Idea je, kao i uvijek, pripremila pogodnost više. To znači više benefita, uštede i artikala po super cijenama. Najbolja ponuda proizvoda za svakodnevnu upotrebu, najpovoljnije cijene i ušteda za sve potrošače ostaju u našem fokusu i u 2023. godini. Zbog toga nas posebno raduje nastavak kampanje niže cijene koja je naišla na snažan odjek u javnosti tokom prethodne godine. U istom ritmu, sa dodatnim benefitima, nastavljamo da pružamo provjeren kvalitet po nižim cijenama. Prošla godina protekla je u znaku poskupljenja i inflacije i na svjetskom tržištu. Kampanjom niže cijene, Idea, kako u prošloj, tako i u ovoj, nastoji da umanji njihove efekte po crnogorsko tržište i potrošače. U našoj kompaniji trudimo se da u saradnji sa partnerima osiguramo najkonkurentnije cijene za isplativu kupovinu. I tokom 2023. godine svakih 2 sedmice snizit ćemo cijene preko 1000 različitih proizvoda za kojima vlada najveća potražnja. Sigurna sam da će i u ovoj godini Idea biti sinonim za mjesto dobre, kvalitetne, isplative kupovine i značajne uštede. Snižene cijene proizvoda su posebno i vidno istaknute u svim Idea prodavnicama, i to pod oznakama akcija, niža cijena, super prilika, kupi više, plati manje i super cijena za korisnike super kartice. Neka i ove godine Idea prodavnice budu vaš izbor kada tražite svježinu i kvalitet, najbolju ponudu i pristupačnost.